Belated happy birthday Tita Eden Antalan. Gabutawan programa di kalman madimi nga na kablaawan iti live dito Neymar Studio gaputa amo yumet nga napang kami gabgabumi ijay Baguio City ijay Benguet nga napan nagpaspasyar napan nagrelax napan nagbakasyon napan nag-unwind napan nagpaspasyar ayan nga iti si Bubukel nga Neymar Studio family. Ayan, kasi ko nagdatay, shout out kadigiti madaman nga naka-tune in. Kadigiti saan pa nga nag-share, paki-share man dati live streaming tayo mga kasin. Tapno dati kasagit, adadutin agdatanggay, iti dati nga oras, iti dati nga programa. Dati, kumusta ka itan kasin? Problem of the day. Umay kakasin, dito bakarat, hindi agala abal-abal, di kapanagan. Adong abal-abal, dito ayan mi kasin. Ayan, dito lang, actually, dito pa mismo balay, di kiti abal-abal, umay na dito, di kiti mulmula, silsilaw. So, dito, asitig mila dito, siguro, mga 100 meters, mabaling kami agalan, di kiti adong abal-abalen. Ayan, tilang problema amin, idi kwa dito, di dyan, tutudong yung saan nga aginit. Angin tata, agin initin, sigurado yung tunumalem, adot abal-abal, agsapulak to, di kiti nagsilpong nga agasawa. Takurirwek man ida. Nagmayat ka dati mang disturbo ka. Dahil madamat silpo na nga nga abal-abal nga agasawa. O, di ba? O, samon to ko na sana all kung kunam samon to pag sinain ida. Samon to alaim ti babae. Samon to ipaarit iti sa bali nga lalaki nga abal-abal. Tapos nagsel-selos to dahil mesa. Kasta mamut ayat ti aramid ti tao. Nalaing gaputa umapal ay kita pergenan pergenan dati padala nga taon. Okay, dati karo din the problem of the day nga napadayawan nga maibasa ken may drama tatangal daw itatanga malem. Problem of the day ni Leonor Itilawag City. Sagudahin nga ti surat ni Leonor. Dear Kasin. Okay, dati nga gagundaway intayon ibasa. Dati nakariklikot launay nga pakasalitaan di parikot iti biyag ni Leonor iti syudad Tilawag. Kay kasiman tilinaon ti surat ni Leonor. Dear Kasinyo, manipot iti Biblia iti libro ti Mark, kapitulo 10, versikulo 27-27. Ayan. Kunana daytoy, with men it is impossible, but not with God. For with God, all things are possible. Nga, maitaros iti iloko, asaan na maarami ti tao daytoy, ngem kabailan ti Diyos. Takabailan nga aramiden ti Diyos, dagiti amin na bambanag. Daytoy a bersikulo ti Biblia, di saan ko pulo sa malipatan. Nuapay ket kastiman ngayon naksalaysayan ti padas ko iti biyag. Ngay di agdama ket nangited wenno nangibati kanyak iti maysa nga problema, maysa aparikot nga kasapulak iti pammalakad. Suke! Suke, gumatang kay iti tilapia, presko! Ay, si bibiyag na eh. Suke! Suke! Eh, sagmamanot at tilapia madeng. To'y lakok at tilapia ko na maser. Sa balin samit at tilapia tikit kitaim nga. Ay, katuna talakom nga tilapia. Anya kumapengarod isubot tilakom ading ko. Na, kay sa balin met tikit kitam ser. To'y met nagbaitan tilupok tikit kitaim. Ay, kasano nga dita nagbaitan tilupom tikit kitaim ading ko kay isubot ti ayan ti banyera nga ayan tilakom nga tilapia. Na, ni alawin man laing ure ta dimot maala to tilapia. 140 sir. 140 ti may sa kilo sir nga tilapia. O nalaka lang ti panaglako. Mangala ka kit din sir.
presko butlat at tilapia madinggo. Na, kitwin aser, presko ti lakok at tilapia aser. Ken uri mo dito tilapia ke presko sir. Anya lakit din ni sir. Manukilo tigadangem sir. Alay ka nagbangor ti 2 kilo adinggo. Na, madi aser. Ikang ka. Ke apa? Ano problema? Gatangem sir. Lakwang ka. Saan ka nga ikan? Isumit ti kay alam mo nga ipadawat ko. Iso ti kayat ko nga sawad. Ikan na, lakwan na. Alawin man laing 2 kilo, sir. Wen, 2 kilo lang. Masiksikan. O, awin man, please. Kayat ko ti masiksikan at tilapyam. Na, numuna ta. Apa? Isabalin sa amat ti bagbagamon, sir. Sikat sabot sa balit ti adat panunod na ading ko. Kayat ko talaga ti masiksikan at tilapyam. Namuna ta. Dahito lakok at tilapia ati isiksikak, sir. Ken ore mo ti tilapia ket isiksikak mo ket di aser. Na. Iso nga minti kayat nila kay ko, sir. Ti masiksikan nga, maisiksikan nga tilapia. Magustuhan ka man na para lako, ading ko. Naala, sige, pagbalinim nga 3 kilaw. Kasla na imas nga talaga ta tilapyam. Nga ay kitwin aser. Naimas ka talaga aglalo ket presko. Ken maisiksikan. Ay, permi di ka agbabawi nga gumatang, sir. Kablawan na di Marlon at Suela ni kayong nanganapan na gimatang ti kutsena. Apo. Mayat nga min takutse ta napimpindas lang ang pangi-safetyan. Ay usa rin nga agbiyahe ko na kuma. Aglalo ka dagiti nga tiyempo ta open manen ti borders, makapasyar tayo manen iti na dumaduma nga lugar na pagpasyaran. Ken siyempre, no ada kahit mga pasyarin na babae, napimpindas ba lang no nakakutsi ka siguraduhin nyo lang tapasyarin nyo agad nawaya, awan ti asawa na. Saan ka matulad ka ti barkadak na napan nagpasyar ti babaeng ang adamat asawa na. Edi si mampet buong di kutsena, edi si mampet di asawa niya babae. Naringgurak naangawak no siyak ti aglako iti ikan iti palengke. Banag nga magusgustuhan digiti sukik, digiti damon at gumatang. Kanure digiti padag kaglaklako. Magustuhan da kakasasarita. Saan ko ilibak adamat tiyempo na nga nalaing ak agmarites. Ang hindi kinalaing ko nga sumao ket gabo kada iti ket naadanak iti adu nga gagayem. Saan ko mit kiding inaramat dati nga kinalain ko nga sumarita, sumao, iti madi. Gaputa, ada di gundaway nga aramatek ti boses ko. Tapno no mai-share ko ti sao ti Diyos. Maiburay ko tinaimbag nga damag manipod iti Biblia. May sak nga religyoso kasinyong manakigimo nga iti kapilya. Asidegak iti pastor mi, asidegak iti Diyos. Pacheck nga iso, ti rason no apay nga, oray no narigat ti biyag. Babayan ti panagtinulong mi nga agasawa, babayan ti tulong ti Diyos. Saan na kami pulo sa binebayaan. Kaya madi kami met nakapadpadas iti nakana problema. Ang emdimteng ti may sang aldaw, nga sinubok na ti Diyos. Sinubok na ti pamatik. Iti may sangal daw, may sangal malem nga nagawidak iti balay mi manibod iti tiyendaan nga napangko naglakwan iti ikan. Mariknak ti bannog ko. Banugak Kadigiti nga aldaw. Agalik mit ti sakit ti bagik. Ti bannog ko. Ay, lovely na da kagaya man anak.
Nabayag ka din nga dimteng anak. Nabiitak pa'y mama. Nagkuyog kami kini Levi. Ayan na nga ron ni ading mo. At dati talikod mama, pakpakanan na iti manok. Madamdaman to kanon nga assignment. Ang imsakit nag-assignment ta kadagos mama, ta adu ti assignment ko ngamin. Ay, kit mayat anak. Kit ni papa yung ay. Dandani akmet itan, manipod dandanimit siguro itan, manipod iti panagkalap na. Ay, apay nagkunyo na nang. Mama, nakalalis to akord nga mapanog. Makapanog ka diti mapanaglako iti ikan iti tiyandaan, mama. Narigat ti mapanaglako anak aglalukit. Pukkawa ka pukkaw ang agmalmalam. Aging nga di maibus ti lako ket. Pukkaw nga pukkaw. Saan met nga amin nga gumatang ke saan met nga amin nga lumabas ket gumatang. Angim naskin amin nga lumabas iti pwesto agit pukkawak kasaritak tapno no gumatang da. Ay, angim mama saan kay met nga dati akasta nga alis to mabannog. Kadagiti met lang nga asugen yo ti bannog yo. Diyak arda mo anak ko ta alis to nga rod na mabannugen. Kin mama kumutkot tong kayo pa eh. Di yo ka di madlaw. Saan man anak? Madlaw ko nga rod. Agdry pa yung tikudil ko. Mama, anak, saan ka di nga doktor ti Rombe nga kasarita yo? Inkay ko magpa-check up, mama. Kastamit ti bagbaga ni papa yung kanyak, anak. Ay, iwin gayam. Di la mabaling nga numalpas mundo di assignment mo. Si kanto labasitin ti agloto iti pangrabyan tayo, anak. Please? Ay, sige mama. Kasti ko nakitay, nalpas ko ti assignment ko. Ala, ingay nga ro din nagpeles, ta ginanaka yun, mama, ta syakti makaamon nga agluto. Diyos ko. Di ada ako ni tisiled ket talaga nga nagkarkarara kakasin yung nasabi ko matasaan na nakaro ti sakit ko no adaman sakit ko. Tamadlaw ko ti bagik nga talaga nga nagbaliw. Nagbaliw namin pinsan. No idigat saan ko met nga agalen ti bannog ko. Kadagitoy nga tiyempo ket kas lang agsakit pa karabukub ko no pukkawa ka pukkaw dati ket saan met agbagkata kiti dadagsen dati kayang-kayak met itatan nagalisto agsakit digiti bagbagik angim ikarkarigatak nga jak ipadlaw ikarkarigatak nga saan ipadlaw kadagiti patpatig ko iti biyag kang runanay ti pamilya ti asawa ken ti duwa nga anak mi ken di nagsasango kami amangan. Bendisyonan niyo kuma, dagiti nga naisagana nga taraon, Diyos ko. Kaya tisuda kuma, timang tedidikirit kin pigsami nga agserbiking ka. Amin dagitoy, ket kita with me, babayan tinagan, iti kakaiso ng anak mo ni Kristo Jesus. Nga kanayon nga mangisalakan kada kami. Amen. 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 Ala, mga nga ruden. Mga kayo anak ko. Ay, uwen papa. Kaadwen nyo ti mga anak ko, ha? Si katinaskin nga do ti kanin na mama. Nabayagan nga di yung may imas ti mangan. Nagbabasit ti kang kanin nyo kanayon. Bakit? Gusto ti ko na ta anak ta. Ulitik ba nga ibagaking ka? Nga lumabalin ka talaga nga piliting ka. Mayat ka man wino saan, masapol nga agpakita ka ni ti doktor. Kastamit tin singasing ko kini mama, papa. Alawen lakay, anak ko. Inakton bigat agpa-check up iti doktor. Kuyugin kan to mama. Awang met ti klase min bigat. Agyaman na kanak. Kaya daw dawat tayo Sabi ko matagagangay lang nga sakit ti adaking kalyonor. Bakit? Sabi ko maalakay.
Happy watching pa kay ni Manang Nena Kakal, Manong Romeo Kakal, ni Comadre Irene and family. Ken ti si Bubukel nga pamilya ni Manang Nena, Manong Romeo, iti Barangay 25 Tuburan, Bacara, Ilocos Norte, kastapa iti Barangay 1 Santa Rita. Thank you so much, Mylene Villa, kadati Ensen Mong Stars, Jelo Valencia, Carmen Pagi, ni Vanessa Kastameten, kini Tito Jesse and Tita Minda Marquez, ni Waipahu, Hawaii, ni Kasin Arnel Sambusunido, nga Adot Tilapia na, ni Lorna Marshall, and also, kablawak pa ni Elma Agraymar. Kaya ako namin ni Kasin Louie Buen, nagketang ti aglako, kada permit bannog ang sulit no makalako ka. Makarelate ka po pada ni sender nga aglaklako iti tiyandaan when iti public market. Nabanag nga rod, nagpa-check up kabigatan na Kasin yung madandanagan ang mga noan niya ti Diyak amo no anya ti agbalin nga reaction ko into no maduktalak nga dagayam nakaro a sakit ko. Ngem nagkarkararaga kiti Dios. Ano anya man ti plano na iti biag ko amok nga iso ti plano na para kanya. Amok nga di nagbaybayan nga no adaman ited na kanya kasakit. Ang amok nga isuntumit laeng ti makaagas kanya. Nga paset laeng ti panubok, when paset laeng dahil ti biyag, may sa panubok nga iti ti Diyos kada tayo. Nga pangrukod na, ti pamati tayo kengkuana. Kaya di dadimtengen ti kanito, nga kabutbuteng ko. Nga ibagan ti doktor no anya ti sakit ko. Anya ti kunayo, doktor? Pakiulit yun man, please, dok. Ti kunak yun, or? Adaan ka iti toxic goiter. Toxic goiter, dok? When? Sakit iti karabukob. Diyos ko. Diti ko nada nga bekkel, doktor. Kasta nga agpaisol yun, or? Pakaalaan na ka din kasi, doktor. Gapo ka din ta, aglaklako at ikan, boses ko di susarek. Kapo ka dita nasubrag nga inusar di boses ko, doktor. Leonor, awan ti connection na ti panaglako iti ikan. Angem ti kang runang nga gapo iti amin ket matawid mo dayta nga sakit ken secondary laeng nga rason kadagiti makmakan. Angem kaslawan met ti amok nga da sakit na nga bekkel kadagiti partidok, doktor. Amangan no awan ti ammom, Mrs. Ang imadaan mo iti sa bali ka dagiti partido. Basta aya, dok. Delikado ka di dito nga sakit, doktor. Amin nga sakit, misis, ket delikado no mabaybayan. Anya nga ro tinasayaan nga ramidig, doktor. Alakit, iresataan ka nga muna ka dagiti nasken nga tumarim nga agas, Leonor, misis. Ket daw tayo, iti Diyos, nga maagasan pa ilaing dahil sakit mo, babayan iti agas. Kit nung sa anin nga kabailan di kiti agas, doktor. Anyan tinaskin nga maaramid. Kit nukas pagarigan man, saan nga umepekto ti agas? Kasapulan no kwanti operasyon, misis. Maoperar no kwanti karabukob mo. Maikat deta nagbukol. Diyos ko. Operasyon, dok. Nukas na dakil ti magastos. Diyos ko, sabi ko ba ito may epekto di kiti agas nga tumarik. Agasan niyo kung matisakit ko, Diyos ko. Entultuloy ko nga rod, ti pamati kiti Diyos. Nga ison tumitlaing ti kangurunahan nga makaagas kanya. Babayan iti pa nagtumarko kati kiti agas nga inreseta ti doktor kanya. Pa-check nga umimbagak tumitlaing. Kita idawdawat ko iti Diyos nga saan ko mga dumteng ti panawen nga kasapulan iti operasyon. Saan lang nga gaputa. Saan lang nga gaputa dakkel ti magastos.
no di ket del delikado na risgo no dumalanak iti may nga major operation. Nagtumtumarak nga road kadagiti agas ken reseta ti doktor kasinyong yung kaslang awam ti madlaw ko nga pagimbaga wenno pagimproban ti marikrik na nagbalin met nga concern ni nanang ko kanya nga tunggal kita kami ket kumustahin na kit anya nga ro ti madmadlaw mo iti bagem anak ko nanang umimimbag ka wenno saan, Leonor, anak. Taan niya kami ti madmadlaw yung kanyak, nanang. Kikas na kumutkutong kamatlat ta, Leonor, nanang. Awan kas matlaking ka nga makaibagaan, no anya talaga ti marikrik nam, anak ko. Okay, mat no daduma, nanang. Angin no daduma. Mariknak ti alisto nga pan nakabannog ko. Aglalo no pukkaw iti tsindaan. Kino agbagkata kiti nadagsan ket alisto nga mabannog alalin ak adagos no kwan ay anak ko sayang laeng nga ron dagiti agkakangina nga agas nga tumtumarem no kaskas di nga saan ka nga maimbagan nanang nabayagin nga agtumtumar ka saan ka de ket adun ti nagastos mo uwin nga ron nanang kay kasaritam nga naimbag ti doktor baka ket no kwarkwartaan na ka saan mo't nanang amamog dayjay nga doktor nasaya at isuna kasano nga ron? Anya nga ron ti mapaspasamak? Kunana nga, no kano nga, manti ka no umepekto ti agas, nas kasapulan ka no nga maoperarak. Ha? Kit no kasapulan nga, agpa-opera ka na kit maaramin din dahi ta. Tauray no adupay ti magastos, basta tinaskin kit sigurado nga maimbagang ka. Ala, agpanunod ka anasayatan ako. Laglagi po adadwa nga anak yo. Kahit mo karot nga panawa midan. Saan mo't ananang? Isungar nagpaimbag ka. Uray man no, kasano nga digiti urnong minanang nga. Bye-bye am, dahil ta urnong yun, atinas ka na kat umimbag ka, makabayad ka ti operasyon mo. Iduldulin ko dagiti yung kakwarta tapno no pag-adal to dagiti dua nga anak binanang. Maipamuspusan doon dahitan anak ko. Importante, maagasan ka, maimbagang ka. Pinanpanunod ko ti dakkel magastos kasin yung oreno idurunak yung nanangen nga agpa-operarak. Tamadlaw na nga sa anak ba't nga umimimbag. Agim saan kami ang napukawan iti namnama nga maimbagan tumetlaeng ti sakit ko kababaen kadigiti agas. Tado ti agkuna nga malaksi di didakkel gastos iti operasyon ket posible pa nga dakdakes kano ti resulta na. Posible kano nga da side effect na. Posible nga adan to tumaod nga sa bali nga sakit ko. Posible kano pa nga ipatay ko. Posible nga pakapukawan ti boses ko. Iso nga nang namnama kami kasinyong kadagiti agas no pay adun ti nagastos mi. Ken kang runaan ti amin nang namnama kami nang namnama kami nga dinakbaybayan ti Diyos. Gaputawan met ti sarday ti panagkarkararag mi ken kuana. Bagapay ni mama, ni nanang ko nga, baka kano dati nasapa nga panagsikog ko, ti gapunan no api nga nagsakitak. Tauri ni nanang ko kit, awamit amuna nga, adabekkel na, adagoiter na kada kami nga partido. Agim awamit ti amok nga connection na, nasapa nga panagasawak. Ngamin kasi nyong kit 17 ko pa lang idita agsikugak. 18 years old, second year college ko, idita aganakak. Hindi impas ngay ko ti inaunang anak mi. Ken awamit ti amok nga epekto na. No pa'y nasapa kami ng nag-asawa, ken ni
Nanagan ti asawa ko. Ay, ni Jongjong. Saan mi met nga narik na unay ti rigat ti biyag kaputa agpadpada kami nga nagaget. Agpadpada kami nga naanos. Nagtinulong kami ken agpadpada kami pa nga makajos. Awan ang bisyo ti asawa. Agpada kami nga asidig iti wenno manakigimong iti kapilyami. Nagkaasi ni Apo Diyos, di mimet unay narik na ti rigat ti biyag, bayat nga padpadakilen mi, ti duwa nga anak mi. Nagtultuloy lata ti kinisingpet mi, nga natawid met digiti duwa nga anak mi. Aktibo kami iti kapilya, kastamet digiti anak mi. Iso ano daddo makasin yung, dahil ti pakasdaawak launay. No api nga siyak, nga asidig met iti Diyos. No api nga siyak, nga aktibo iti kapilya. No api nga siyak, nga makajos. Api nga siyak, ti maadaan iti kasto nga sakit. Anya ti nakabasulak, kan anya ti nagkurangak. Dagita digiti salsalud-sude kiti bagik nukwa. Tunggal malagip ko ti sakit ko. Nupay kasta kasin yung adami digiti gundaway nga mariknak nga umepekto met ti agas. Nga kaslang panagriknak ket awan ti sakit ko. Ket dagita nga gundaway ket isumet no kwan ti gundaway mi nga agasawa nga agpapas iti ragsak. No kasanot kinalaing ko nga sumao ken nagpukkaw no aglako ak iti ikan sa jaya tiyendaan ket kasi met ti kinalaing ko nga sumanao. Tunggal agpapas kami ti ragsak iti asawa. No kasanot kinaringgur ko iti tiyendaan kasi met ti ringgur ko iti siledmi. Tunggal agasog ken agareng engak gapot kinalaing ti romansa ti asawa. No kasanumet ti laing ti asawak amang romansa kasi met ti laing ko arumabaw ken nagkabalyo ken kuana. Gapot mariknak nga epekto met ti agas nga tumtumarek. Ginundawayan mi. Ginundawayan mi nga agasawa iti dayta nga rabii. Nga kasla, jak agalin ti bannog ko. Kadigdigos mi idikasin yung. Kat talaga nga may tiriknak, kat mayat mo tirik na ti asawa. Matmaturog idin, dagiti duwang anak mi. Idita, inarakop na ti asawa. Sana inagkan, dagiti bibig ko iti nakapapaot. Mailiwak king ka, bakit? Kasta akmet lakay, mailiwak mit king ka. Ang imapin nga kailiw na, kit inaldaw tamit nga kita. Inaldaw tamit nga agdenden na, agkakaida. Sabali lang mat bakit? Sabali lang mat adati agdenden nata. Gada mapasamak ka tata. Pasensya kan, ano nabayagin day dinaudi lakay. Mawatan ka, bakit? Kaputa mo kada sakit mo. Kaya siyempre, awan ka itimod at agalin ti bannog mo. Uy, nga rod lakay. Italaing manin nga mariknak nga adamod ko nga agpapas na itiragsak. Kat sabi ko tatuloy-tuloy dito yan. Sabi ko tatuloy-tuloy ti epekto ti tumtumarik nga agas. Tapno saan ko naskin, sa anak nga naskin nga maoperar. Sabi ko bakit? Kanayon talata nga agkararag iti Diyos. Tamok nga di natabebayan. Nagyaman aking kalakay. Tada ka lang iti sibay ko. At siyempre bakit? Kas nati pa nang ipatid ko king ka. Ngori agsakit ka. Anad nang agsakitak. No kumala mabalin ka siya kundi. No kumala mabalin nga ipasam kanyak na sakit mo. Aramidi. Ibturak ti sakit na. Basta
Basta saan ka lagi ding nagsakit, bakit? Lakay. Kit no kumakasto ka na ayun di mangmangin kuking kakit. Baka nalisto akong umimbag, lakay. Tapno nalisto kang umimbag, bakit? Dito, di akas na. Lakay. Agpaisong sa kasinyong nga isut agas na. Isut makapaimbag kanyak. Dagiti agek ni Jongjong kanyak. Dagiti agek na itinaduma-duma nga paset ti bagik. Kaslang lumagaan tirik na, kaslang mabang-aran tirik na, kaslang panagrik na kat awanan na iti sakit. Dito ka diti ayan sakit mo? Dito tingid mo? Dito karabukob mo? Bakit? Agkakman? Siguro no kanayunik nga agkan dito umpes na di bukol na. Sapay ko maalakay. Nabilbilig siguro dati agek ko. Ngayon dito agas ngayon reseta doktor keng ka, bakit? Siguro alakay. Alam mo pa, kisik mo pa. Angim, siguro, bakit? Lakay? Agkakokonektar amin data. Anya tikit mo sa akin. Dito karabukob mo, konektado iti barukong mo. Di ba gasidigda? Ha? Ket? Alaskin nga agasak mo at iti barukong mo. Tapno no, maagasan ti karabukob mo. Saan lang nga direkta nga ti karabukob mo, ti agasak. Di mo pala ibaga nga agkam ti barukong ko, lakay. Ay, mapanakas na, bakit? Ala, sige, agasak ka ro din. Sige, doktor. Kasta unay, ti asog ko iti agkanan ti barukong ko kasin. Angim dito'y meten nga mariknak, kasla mabanugak. Kasla agsakit ti karabukob ko, tunggalagasugak. Ang iminan anusak kasin yung nupay masaktan, nupay mabanugak, nupay agalek ti banug ko, nupay agalek ti sakit ti karabukob ko. Angim, ad-damit nga agari ti ganas ken imnas nga marikriknak, tunggalagag kan ni Jongjong tinaduma-duma nga paset ti bagik. Kunak. Siguro gagangailaing nga mariknak dito itanabayag day di na udi nga nagpapas kami. Siguro, ito no bigat. Mayat tumanay, naglalo ito no makatumarak man ti agas Gaputa na alan ni Jongjong ti riknak. Gaputa na riingnan ti kinababaik. Kas dating araramidek kasin yung siyak ti akinrabaw no agpapas kami ti ragsak ni Jongjong nga asawak. Kaya ti rabawak ti asawak. Apay nga rin nabawanak. Ha? Kaya dati-dati matlakay. Nga siyak ti akinrabaw saan ka di? Wedang siyak kadilatan, bakit? Tapno di ka unay mabanog. Kaya data sakit mo. Saan nga mabalin? Kaya panagrik na kit medyo okay akmet din. Kaya kaya't ko ti akinrabaw. Amom day ta, Jongjong lakay. Bakit nga man panunutik laeng da sa lunat mo? Amang ano mabanog ka nga sikat akirabaw. Saan kayat? Sigurado ka? Sige. Sige nga ron. Sigurado ka Kaya, bakit? Kaya. Lakay. Naghimas ka, lakay. Talaga, ure da gayam sakit mo, bakit talaga nga naringgur kalata niya? Akit talaga kasta akbet nga datin, api ko mga agbaliwag. Sakto na siguro agbaliw, inton mapukaw ko ti boses ko. Aging nga da boses ko lakay. Iyabkas ko na niya ti marikriknak. Kanya ka dit marikriknak, bakit? Nagganas lakay. Ay God lakay. Abay.
Apay nga sarapayam di baro ko mo bakit? Dumsag ka. Anak mo, marigata na nga umangis lakay. Ay nga, Diyos ko, masakim ko matibarukong ko. Lakay, gari, madi talangam. Masapol nga may taray kayo hospital, bakit? Mabit laing na. Lablen! Anak! Agrain ka! Lablen, umay ka man ditoy! Anong sama? Anong samta? Papa! Api, Papa! Ala, api lamo-lamo kayo nga duwa ni Mama, Papa. Ay, madamdaman to na. Tumawag ka man dito ospital, anak ko. Mangayab kay ambulansya. Masapol nga may taray tayo ni Mama dito ospital. Ay, when, Papa? Diyos ko. Ay, salakan ako, mapangaasiw. Saan kag sasaon? Ano sa, baduang ka? Bakit sa akto agbado ta? Taray na kayo dito ospital. Ano sam, umawagan ni Lovely ni ambulansya, bakit? Ano sam? Naitaray na karon dito hospital kasi yung kaya di adan ti doktor. Doktor, anya nga talaga ti kasasaad ko. Ay, naapektaran ng ti puso, misis. Lumtegin. Diyos ko, apay metin. Naapektaran pa yan ti kidney. O, agisbukan ni ti dara. Ang imapi, doktor, kadagtumtumarak met kadag ti agas. Ang imkasto nga talagat epekto ti sakit nga toxic goiter, misis. Ken siguro akit, saan ka nga nagina na? Intol-tuloyo ka numatlat ti napanaglakoy ti tiyandaan. Ay, Diyos ko, anya nga ro, Dok. Ada ka di pinapigpig sa nga agas, Dok. Saan nga agasin ti kasapulan, misis? O kitain di kita bukal ti matam? O mangga po na rumwar? Kayat yung asawen, Dok. Aglugsutin dagiti bukal ti matak. Manggapon, misis. Kasano nga din, doktor? Kasano nga may salakan, nak? Kasti ko nag-idi, misis, na udi nga nagpa-check up ka. Operasyon laeng. Operasyon ti last resort. Awang ka din sa bali nga agas. Awanen, misis. Operasyon laeng yun ti kasapulan tapno may salakan ka. Maopera ti karabukob mo. Diyos ko. Ay, sunalaing da. Dok, dibit ko na yung ano maiperarak. Posible nga mapukaw ti boses ko. Kasano nga rin ti trabaho, Dok. Kasano ti pagsapulak. Kasano pa nga rin ti biyag ko na ang boses ko, Dok. Ala kita ikararag tayo Nasapay ko mataag balegi ti operasyon. Nga saan nga mapukaw ti boses mo. Ang naman mapukaw, at least, saan nga ti biyag mo ti mapukaw, misis? Diyos ko. Kasano pa nga ti pamilyag, doktor, na mabukaw ko ti boses ko. Diyos ko, saan ko, ma? Nasken nga rod nga maoperar ti sakit ko ti bukol. Iti karabukob ko kasin yung tapno maikat. Nasken na makigasang-gasa tak. Takay ket kun usto ti ko na ti doktor nga may mayat laeng yan. Kay ket kun ti maawanan kay ket kun nga maawan ti boses ko ngem ti mapukaw ko dagiti matak kasi posible kano nga aglugsot ti matak mapukaw ko ti panagkitak. No saan nga aglaing ti sakit ko. No saan nga maoperar. Posible kano pa nga ipatay ko. Kaya nabalin nga, awang boses ko, basta dabiyag ko, basta daangis ko, kunak. When kasi yung imanugutak nga dumalanak iti major operation, may katibukol iti karabukob ko, nga ada digiti risguna.
na risgo. At dagiti risk na nga willing akmet. Willing ak amang take dagiti nga risk nga worst case scenario ket mapukaw ti boses ko. Okay kanumet iti asawa kas pagarigan ta mapukaw ti boses ko. Saan lakit di nga mapukaw ti biyag ko. At dati iti gundaway sakbay nga di mala na kiti operation. Nasalsaludsudek iti Diyos no apay nga siya. Dos-dosain na ka di ti Diyos, adda ka di basol ko, adda ka di nagkurkurangak, when no may sa ka di dito nga panubok laeng. Kaya di dimtengen tiya, panaka-operar ti sakit ko a toxic goiter kasin yung nagkararagak iti maudi agundaway sakbay ko nga ingkedem ti matak sakbay nga sakbay nga nang rugi ti operasyon ket ingkararag ko nga anyama ti mapaspasama ket dinapaypayan ti pamilya ngagtali na ed tulata ti pamatik ken kuana nga saan to nga mapukaw ti panagtalek ko iti Diyos uray no mapukaw kunto ti boses ko nga itultuloy kunto ti agserbi ken kuana. Nalpas nga rod ti operasyon, ket kastoy ti si Marlong na pasamak asin nyo. Sa dinno ti ayan ko, at ka ti pila ti ospital. Nakaturog ak kalpasan ti pan naka-opera ti karabukob ko. Anya iti oras nabanugak. Mawawak. Mawawak. Hey, nurse! Nakaringgan ti pasyenten. Umay ka man. Ay, Dok. Mawawak, Dok. Nukasta? Makapagsao ka, Mrs.? Uwen, Dok. Uwen agpaiso. Saan ka ding agtagtagay iniplaing, Dok? Ay, nurse! Nurse! Ayabang pati pamilya ni Mrs. Yes, Dok. Sigurado nga maragsakan ti pamilya. Numaamuan da nga. Saan nga napukaw ti boses mo? Wen, Dok. Ngayon, kumusta ti operasyon, Dok? Successful ti operasyon, Mrs. Naikaten ti goiter mo. Ket saan to nga agsublipay. Angin, ti pagsidaawat, saan mo nga napukaw ti boses mo? Agyamanak, Dok. Agyamanak tayo naramid yun ti amin tapos saan nga mapukaw. Mami! Mama? Bakit? Nakaringgan? Lakay? Lovely, anak? Makasao ka, bakit? Dokasta saan mo nga napukaw ti boses mo? Makapagsao ka, Mama. Wen, anak? Wen, lakay? Kas iti ko na, agyaman tayo iti Diyos. Agyaman tayo saan met lang ang napukaw ti boses ko. Agyaman tayo iti Diyos. Thank you, Lord. Thank you. Lakay? Bakit? Ape, kasla agad. Ha? Nakais-isem ka. Nakaragzagsak kay tayo lang. Kasla dumanon talapayag mo, dito isem mo. Kasta nga talaga. Nakaragzagsak bagad ka puta. Successful ti operasyon mo. Di pa naka-operar ti karabukob mo.
Nakaragragsak ta saan mo nga napukaw ti boses mo. Gapo ka dita. Gapo ka dita. Urin no agpapastan to ket. Manggig mo tulat ti asog kinaring ko. Ah, saan? Bakit? Anya? I mean, gawin ngam saan nga iso ti kang runahan nga rason no apeng nga naragsakak nga saan mo nga napukaw ti boses mo. Siyempre agad, marigatan ka si kanto madlat marigatan no awan boses mo. Ken jak tumangegen nga bagam kanyat nga ipatpatig na. Bakakit kaili mo to lang ti ringgor ko tong galagpapasta. Agit may sapay deta ang bakit? Kasi, ken siguro ket pampanunutin di ka tumatulunganin nga ti panaglako kiti ikan iti tiyendaan. Saan bakit? Nunas ken nga ginanakalatan saan kaglaklakon. Ket isot aramidem tapno no sang agsublit sakit mo. Baam na nga siya ti agsapulin. Ang imnasken met lakay ta. Adot nagastos tayo. Nagaraw ta daytay iduldulin ta nga pagadal di kita anak ta iti college. Nagastos ta amin, nakautang tay pay. Kita numayat lagi di tariknam nga agsubli ka di trabahom. Akit okay kanyak bakit? Basta naragsakak. Nakaragragsakak launay. Kat into no agawid tayo. Anya. Agselebrar tanto bakit? Iselebrar na to, ti saan mo ka pa nakapukaw, iti boses mo. Kasano? Amom na ta na bakit? Anya, ituloy ta day di na naudlot, day di han nga nalpas. Day ito'y, sika nga talaga malagip mo pa ila day jay. Utang mo day jay, sa anak nga naglipas. Kiduri mat siya, jak mat naglipas. Kita talagang agsakit ti barukong ko idi. Ang imnaskin nga, ituloy tanto bakit Urikat na maimbagang kanton. Uwin ka din. Ay na. Kung nagtupay, detala ulit ipagragsakan na nila kay kun. Gagangay lang. Bakit? Basta, ito no maimbagang kan, ito no makarecover kan, ito makaawid tayo. Tamayat, mayat tibirik namon, mayat tibagimon. Ituloy tanto day di na udlot nga pa nagpapasta. Bakit? Uwen kunak kini Jongjong nga asawak ta jakmot kaya ta paayon ni Suna ta kas taon iti ragsak na tagpay sumet nga naputed day di pa nagpapasmi saan mi nga nilipas gaputa jakmot baka angis idin kaya di dinamag ko iti doktor no mabalin ngayon to no makaw-awid mi. Ket agkanaig kami nga agasawa. Bakit no okay lakit di kang kamisis? Saan mo't nga data sex organ mo tinaoperar, misis. No di ka takarabukob mo. Depende lang nga ano, usarem takarabukob mo. Anyat kayo sa indok. Akit no ag-oral sex kayo, adi madipay mabalin. Baka akit no matudok takarabukob mo. Ala ni Dok, saan nakagas ka jay Dok? Okay, no saan? Akit no normal sex lang, akit okay lang. Basta lakit di may tirik namon, makainanakan. Basta saan nyo sagsagidin deta sugat. Ay, when Dok, sumabalinin Dok. Uri siya takin rabaw Dok. No kaya, depende tarik nam amisis. No, mayat lakit di king ka, mayat lakit di tarik nam. Why not? Sige Dok. Kasta unang amin ragsak ti asawa, ket jacket nga mapaay suna. Pagusto at nilakay ko kasi, kas makita yung Dok, kasta unang ti panang nga si kaso na kanya, bayat ti kaadag ti ospital. Ay when misis sustuto ko nam. Bilibak nga rod king ka, bilibak iti asawam ta, nakaan-anos. Nagasat ka ta na anos ti asawam. Kas lala ti amok nga ni Melinda Sanchez, nakaan-anos ka nun, asawa na. Ay, misis, oo. Karubayo, tagalapas kaya. Dok, asidig lang, tagalubot na lang. Yes, Dok. Kasti ko na, numayat tirik nam, mayat tibagim, na kahit mapagustuhan ti asawam, go ahead. Awan ti problema. Basta, digito'y agas,
Di mo liliwayan nga tumaren. Yes, Dok. Ay, siguradong maragsakan ti asawag into no maamuan na nga mabalin. Sige nga, Dok. Thank you so much, Dok. Di makadakes kasin yung hindi makaawid kamin. Ket umaynakbat kawil-kawilanan nilakay ko. Ag-agkan na tibibig ko. Balsik mo tati, agag na. Angin, kasla awana kiti mo. Nupay mariknakbat nga sa anak ka na banog. Mariknakbat nga napig sa tibagi. Aw mo ti agalik nga banog ko. Dati anak, dati operasyon ko, saan mat unay nga nasakit. Napintas mo't panaka anana, panaka plaster na. Angin, ape nga dyan, awan mariknak. Apay jak mariknat arem, it idiagkan na, tibarukong ko. Kaskas di. Dati-dati agkan na tibarukong ko, nabasa ko man tinagbaitan ti lupok. Marikna akong nga agtubog, ti kinababae. Angin, pinagsinoblat nan nga inagkaagkan, tibarukong ko, kaskas di nga madi. Kat ididimano nen, ti agek na itinagbaitan ti lupok. Ne. Ha? Apay nas tao ka. Nga naisiksikan ti tilapyam, bakit? Pasensya ka na, awan may tipanawen ko nga mangisiksik ta tilapyak, lakay. Anusam latan, Ay, wan, bakit? Ananusak latan. Ureta samot nga atid dog ti siksik na. Ang maguri ka. Dati-dati, nurumansain ka, bakit? Nakabasbasa ko man dati tilapyam. Ang himapi ka nakamagmagapay laing. Tsak arod amula kay. Ay, tatay laing madlaw ko nga. Kaslaawan ti... Anya? Kaslaawan na kiti mood. Kasla tsak marik na, ang maganasa nak. Kaslaawan rumwara tubog ko. Anya? Aguri ka man. Mabaling sa ludsod ito pelakin doktor no aping nga kastoy. Hanya tikit mo saan nga matuloy? Adala taking kaangin kasla awana kiti mood. Kasano nga ruden inantisiparak deti bakit inururay ko deti nga gundaway. Sige. Ipadas ta Angin pasensya ka na. Sa anak ka makarabaw. Sige, okay lang. Siya ti akin rabaw, bakit? Sige. Rabawan naklat ang aruden. Lakay. Madi ka di? Madi sumurak. Aguri ka na. Nakamagbaga. Aray. Apay. Napgas. Napgas. Saan tubod kami nga nabasa? Aguri ka. Apay. Tupraak. Neta. Ayun, mayat. Si Marek. Sige nga ron. Aray. Apay. Napgas. Bunyag pa iso na magamanan. Api nga ta. Api matipong sa tubog. Mati agbasa. Mati dyak mo no apay. Gara ka. Padas na pa yung maminsan. Aray. Mati rata. Masaktan ka. Madingar nga talaga. Mati. Ituloy mo latan. Anusak latan. O rin napges. Sana mabalin Alam mo't nga agrag-rag sakak. Sika masaksaktan ka. Mati bakit? Anusak laing yan. Intan tulad tadya doktoren. Tatamagan ta no apay nga kastoy. Tabaring no epekto laing. Baka ibaga na. Epekto laing ti agas dito
Sige lakay, pasensya ka na. Sorry. Okay lang bakit? Maawatak. Mm, anya nga ro. Papa na, nagbidag CR. Apay, anong brand CR? Basta, may kalata dituhin. Apay, amok lata taramidan ta CR rin. Apay ka di. Tinagtan siyak latan. Ha? Siyakon. Siyak latan. Naglatad CR rin. Hoy, chong, lakay. Siyak latan, kababain. Siyak latan. Napan kami nagpa-check up di doktor kasi yung kit ko na di doktor nga posible nga naapektaran ti libido. Rason no apay nga jak marikna ti arem. Jak makarikna iti arem tunggal romansain nak nilakay ko. Nga tunggal iserek na dati kukwa na dati armas na naapges. Gaputa saan ba't nga agalis dati kukwak. Tao mo ti rumwar nga likido. Ikat iti damagin mi, iti doktor no, anya ti posible nga maka isubli ti libido ko na kuma. Ibaga ti doktor nga di na masungbatan. Ibaga na nga agpalaingat nga umuna. Kaya siguro ito nagsubli ti dati nga pigsak, ti dati nga salunat ko, agsublin tumetlaeng, ti aarmak. Angem naimbaga na kon nabayagin kasi nyong maging gaita, di pa nagsubli ti aarmak. Ket dayto yan tinangted ti problema mi nga agasawa. Tatunggal mailiw ti asawak, tunggal kumawil, ket ibagak nga madipay, madilatta kunak, makitak tilangana nga mapaay, makitak tilangana nga maluksaw. Kaya dati kiti gundaway, nga maladaw nga agawid la ti asawa ket mapampraninak metten. Amangan kunak, kaputa saan kun nga maited ti pagragsakan na, ket baka sapsapulen na, iti sabali ti pagragsakan na. Jack mo't kaya't nga damagin ken kuana no. Ada babae na, when adar aramide na amadita. Awan mo ti pamaneknek ko. Ket dati ket ipilit na damagin nak numayaten. Angin kadagito ket di namet saludsudin kanya ako no okay ako. Di nakmet damaginin no mabalinin. Mapampanunot ko ket ada siguro sa bali nga mangparparagsak ken kuana. Dahito ita ti problema kasi nyong nadaduma dati ti masabat ko kumang akarubami ket kakatawa da mapampraninga nga feeling ko ket siya ti pagkatawaan siya ti katawaan da siguro adaan mo dagito nga tao kunak siguro adaan mo da siguro adaan mo dang aramid ti asawak siguro ammo da ti kasasaad mi ibagbaga nga ti asawak nga siya ket awanen ti aarman na iso nga agsapulit iti sabali wenno mapampraninga launay baka do maling akala laing deto'y kasin. Ket sakbay nga marakrak ti relasyon mi nga agasawa balakadan dakman no anya trumbeng nga aramidek. Anya trumbeng nga aramidek umuna launay. Anya trumbeng nga aramidek tapno agsubli ti dati nga armak. Namin aduak meten nagbuya iti programa yo kini dading mo kasin tunggal makangegak iti panakpak wenno iti love scene ket awan metata. Magusto agla digiti pa nagpakpakatawam, magusto digiti istorya. Ngem no panakpak. Kas na jak man la apalan, jak man la arisgaran. May kadwa kasanok nga maparagsak ti asawak uri no kastoy kasasaad ko. Idinto tako namin ti doktor nga jak os-osaren ti karabukob ko. Napanunot ko daytan kasi ada nang isingasing kanyak akit no madidita baba akit adamad dataking ngato ang iwat mo besh ang bilin ti doktor ket madi amangan no maapektaran ti karabukob ko aglalo ket ati dugmet nga rod
deti kukuha ni Jongjong, dumanon ti karabukog ko. Yun lang ko na, yun lang bes. Kasi amoy dandanon madi, baka no agkamaliak. Bitay lam mo. Ay, kaya data mesang abutin data abay ta kukuha. Ay, madakit baka mabriyat ka. Kasi nyong may katlo launay. Kasanok nga palutputin ti asawak, nga saan nga maluksaw isuna. Kasanok nga mapagpudno ti asawak, nga at na babae na wenno awan. Kasanok nga maamuan no adar aramidan nga dakes, nga saan nga mapasaktan ti nakem na, saan nga gumura kanya. Dagita launay ti problema kasi ni nga nagtakli na kiti programa yo, taamok na nalalaing kay agbalakad. Ken umapapalak pa yen, umapapalak kini Melinda G. Sanchez. Agpada kaming agpaiso ti asawa nga naanos, nagaget. Ang ti problema, jakmet maparag sa akin iti asawak, baka agad agsapol ti sa bali. Imbag king kakasin yung tauren no di da ka maparagsak, di kan tupulos agsapol iti sa bali. Ala dito yung arudan di pagpatinggan di surat ko kasin, sabi ko matamay kandak iti balakan. Sabi ko tadamit na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak adim ngay kaya nagbuya, kadagiti padak nga dinan mapagustuhan ken maparagsak dagiti asawa da. More power to your program and God bless everyone. Thank you kasin yung ti anos mo nga nangurnos ken nangibaso ti surat ko. Ti nga rod awan aarmanan Leonor Itilawag City. Thank you so much, Leonor. Iti panangiburay mo kada kami iti pakasaritaan ti parikot mo iti biyag. Di ka nag-iisa kung nakuma. Hindi ka nag-iisa. Ado ti kasta. Ado di kiti asawa. Ado ti kasking ka. Nga di dan maparagsak ti asawa. Dagaputa di da meten marikna. Ado ti factors na deta. Siguro gaputa di malad kat major operation. Ado ti makarelate king ka. Ayan. Actually, kabalay mi, dapat makarelate. Gaputa, adun nga, operasyon, didimalan, yak manam mo, nagpepeso din. Di naman mapagustuhan, di asawa dan. Ha? Ay, bubuya ba? Baka lang, umay ka dito, na yung studio. Ayan? Barang na ana. Ayan. Yeah, I'm referring to Regine May Gonzaga. Ayan. Wala lang. I'm referring to Mami Merlin. Ayan. Ako ko lang. Awan. Alright mga kasin, hindi nga ro din rogyan na balakada ni Sender. Medyo na-late tayo, napatidog tayo dati surat ni Sender. Ala, irogiti nga ro din, digiti komento, balakad, digiti Sender, kasi Sender, digiti viewers tayo. Muna ni Kasin Arnel Sambos Unido, dito iti kabaliktaran mo't king ka. Ay, iti sitwasyon. Ayan, tani Kasin Arnel Sambos Unido, kanayon nga maparparagsak awong. Kung nautog unay nila kay mo saan lang nga sex tiragsak ti agasawa. Kaya pa ni Bernard Reintar ti 6 years nga awan panakpak nan nila kay mo ayan na dayta mahilig ti sex kunana. Apaw, saludo tayo kay ni Presidente Titigas Bernard Reintar. Iti 6 years nga panagananos panagibtor na. Iti kaadda ni bakit na iti balasyo taaw. Abo saludo aking kakasin. Ayan, isumud lang agkalkalyo tay dakulap na ni Kasin Bernard. Ayan. Ano bale, dapat pakitaan yung loyalty asawa yun, agkalkalyo dakulap na. Ayan. Kasi pakakitaan nga at kaya't nalain nga dakulap na po sa rin na kesa agusarti sa bali nga babae. Diba?
Ni Marilyn Macho ko na pagsaritaan nyo kila kay mo sender tapadasem agusar ti petroleum jelly. At datay magata nga para kadeta kano. Tapno nga na abges, tapno saan nga dry. Dati kung kunada nga lubricant, lube. Mabalin met, kumbaga deta saan nga natural nga lubricant. Yeah, kasi ti natural nga lubricant aga po mismo di kaunggan ti babae di tubog na. Agem no awan ti rumara tubog, tapno mapagustom nila kay mo, agusar ka ti lubricant tapno saan nga napanaas, tapno saan nga masaktan, ken saan nga naabgas, ken maganasan mo nila kay mo. Kasi uri topraan na, no sumrek, no mamagaan to ti topramon, naabgas tumanen. Damagin nyo, apay amom deta kasin ko nam. Kat dapat padasak amin na kita. Apid tubog dito. Daka di sakit mo. Awan, talaga madyagtubog deta ko na. Apay, kit na-opera ak lang, transgender rock. Dati ak na lalaki. Nagpaikanak lang, nagpaikwaak lang. Ha? Na-iskamak ka dahi di. Isumot lang madyagtubog. Tapeke mo gayam di jay, pangisir-sir ka. Ni Myla Singpet ko na para sa akin, bili ka ng jelly na nilalagay bago kayo magtalik, mag-usap kayo ng heart to heart. Awan siguro may babae na, lambingin mo yung asawa mo, baka yung asawa mo natatakot lang, baka may mangyari sa'yo. Ay, di ba kung namot na singpet yung asawa, di na kala siguro kulkulitenen, di na kaya't ngamasaktan ka. Kitain ki di kalkalyo dakulap na. Kasla. Bakit no sa baliti anan pikpik sa anan. Baka JCR yo. Kita JCR yo ang utem no agat Clorox. Ijeno kwa. Saan? Kitaem no alis to nga maibus ti tissue yo. Adot pa ka pang sintira maya. Reggie Lizzie Peregrino at idog ti kukwan yung tinagawatak jong matgayam ko na. Ni Bencio Sabugo ko na sender data keret mo ti napiala nga makamove on nila kayo. Hello kasi Sinchita Ruiz, Andy Justina Ruiz na imbaga pa nagbibuya. Ni Kalya Lili ko na saan nga dayo tapang panunutem sender baka di maited pagragsakan nila kayo mo. Ni Julius Jacinto Numadita nakwam ka no padas. Apo ayan naamni ay dati ko epektot operasyon kuna ni Cesar Pablo Baclig na amnesia dati palangganam nalipatan ng ti agkatay kuna. Imbag ta di agbabae nila kay mo deta nga ti problema na deta ti mapaspasel isuna no ape no adda nga ta babae nanta di na kanumot awisenen di na kanumot ipiliten nga agkanaigda. Maprampraning ka lang sender baka amot awan aramid ta asawam gapula ta di na kakulkul dingenen di na kapilitenen gapo ta di na kadamagenen no okayen no nagtubugen adda babae nan kitaim kid di baka no kanayon ta data di tataaw baka dakit sirena ijay nga ka. Haya po aya. Hello Bayaw Michael Oherio, happy watching. Gapo ka dagita agas mo deta sender ko na ni Kalya Lili. Ni Mami Teresita Cabanya Fuller, subaybayam ti garaw na no adda sa bali nga aramid na. Akit anusam akas talayang ti biyag nga lak amin tayo. Kastat biyag anus lang. God bless. Nena magarin ko na sa ludsodem ken pagsaritaan yung nga nasaya at iti asawam dayta. No apay nga manadladaw nga sumangpet. May sapay apekto ti operasyon mo ti panakapukaw ti arem mo. Lakit saan met saan met inapoy nga kabisin. What? Saan nga kasla inapoy ti sex nga kabisin tayo? Para kadigiti lalaki ken babae? I disagree. Kasi Dedi ka kwartok ket talaga permi bisinin na launa.
No kung mainapoy ka talaga nga diabetic isunan, permit lukmig na kuman. Kung ano din lang, maiparit ti, ado nga mangan inapoy, ti mesal daw. Kasi pangyari kaking ka. So nga, jak nga, umanamong ka dito imbaga na nga, saan nga kasla inapoy nga kabisin ka, no? Ti panagtalik, ti agasawa? No. Dati ka roommate ko, dati ka kwartuak. Apo, Diyos ko, aya. Kasla chichiryat po may anak. Numakalagip, manglukat, chichirya. Karim ka, makaram. Niya, kasin Louis Buen, kunana. Ikayang mulatan sender, ikidem mo sa mutilmunen, bareng isupay agas na. Madigarod. Niya kasin Bernard Rentar ag menopause ka nga tan sender maawatam latan nila kay mo uritan na anos samo. Dang mawatan dati ikayang mulatan sender kunan lumiben ikidem mo sa motel munen bareng isupay agas na. Baka no agas dete goiter. Nalaing nga ro din kasi iso nga saan nga naskenen nga agagas para jay goiter na. Di problema natan DJ arim na nagpukawin. Kaya okay, ni Myla Singpet, depende siguro nag-change na siguro yung hormones mo. Baka, bakit ako, na-dry naman ako, wala operasyon. My God, pati si Kakasin, hindi na gumalis-galis. Wala namang operasyon, na-stress ka lang siguro. Baka da naka-stressam. At da naka-psychological siguro deta. Ni kasin Arnel ko na igatangam nila kay mo ti munmunya ka system ado di talasada aguni pay adya. Ado makita ka kasi diyan. Bueno saan ka gumatang ka i-search mo flashlight ayan. Ni kasin Leo Vidagyo sender. Iner ti adaking ka kanana adamit kanyak angem ruar opposite na met marikrik nam kanyami naalak met kapupukkaw ko idi 20 years ago ngem kaasin na po okay met kanyak kaya no kunam taarmam adamet pan nakariknak lata ket panagriknak ti bagik jak mariknat banbannog ko ala siguro gaputa pan narabay met ni Apo sender kaya dahil tapan nakapukaw mo ti aarmam isungatan ti side effect king ka. Kaya ngem ipalawag mo ken lakay mo nga dimbasol yamanin ta asawam taawan ti dakas na pasamak king ka ket di ta nga masubok no kasamot anos nila kay mo no maawat na wenno saan. Ni Enis Rivera sender apay ngay kanyak dami kong operasyon at dami trick na. Siguro saan na nga na-trigger DJ aarmam kasin. Ya. At damat digiti depende nga min di taon at major operation tapos matrigger di hormones na di libido na di arman na ore asan anyat araramide madi nga talaga. At daamo kakasta ko naktuman Annalyn Arquero ala booking da ni Bernard Reintar Ikam Vaseline no madi agtubog kunan Maricel yan to pasyon kastatir aramidek no kwakasin sana ko na kaya ken no kano to pra kunan kasin siya sa madi kano posible kano pa makaalat sakit kasi adda posible nga adda bakteryana di ba when met kidi ni Kalya Lili ko na nagadot paraan sender tapno makaraos nila kay mo. Mabalin met nga imaem. Mabalin pa nga usarem tay legs at two legs mo. Ha? At damot magatang nga pagpaarimen sender tungkat ali. Dito mo more bacteria ko na di katay ti lalaki. Depende with kaya aperod nukang kanin ti lalaki kit mayat met latta. Kaya depende dapat nakatutbrush ka mo't tap na no tayo na nagpulutang ka ti banyas, nagpulutang ka tukak, nagpulutang ka ti pagaw, nagpulutang ka tiltila at dati ng exotic sa di ka nagtutbrush sa mukinan ay nagbalinto nga kas lang
agbalinton nga kasla kakabakiran dati anan nila ni Bakit Mon. Kaya hindi mapupuutan agat sunggo, agat banyas, agat paniki, agat pagaw, agat ararawan. Anya pa daaminen kasla wild forest ton ti angot na sa pala nakabengbeng dagiti kay kakaiwan. Ay apo nagadot paraan tap no makaraos nila kay mo sender mabalin mo mat nga imaen na mabalin pa nga osrem tay hinalpas deta gayamen ni Louis Brent paliiwem sender ibagam nga makaarem kan no di na patulan sender ay sa bali detan sender paliiwem ka no ibagam sikat kumuldingan sikat may ibagan nga kasya kayon agim no di na kayat ay deta nagpanunot kan adda siguro sa bali no ti maladaw nga agawid tapos ibagam awisem tapos ibaga na nga nabanugak ko na ay di jayen kalkalpas na nukwan. Siguro kasat araramiden ni Camille isa siguro nga nakaalat idea ni Louis Ben nung kasanot ibalakad na. Baya. Karen Mariano believe nak talaga ken kasin yung taag-clap your hands pipe man. Napukaw nga rin dati susarik nga sound effects kasi. Delete samot ni YouTube iso nga agman walaklatan nga clap. Kunak amin ti roommate ko i-record tamam dati pa nag-clap tanong ko ta isuntot usarenta mabaing ka nomen taji clap mi ngamin adda pasurot nga prot aman maala kasta tulog na ka talaga angem adamat pasurot na aglalo no tin nga talikod datay style aso apo bakal chinelas isong Madina isong nga agman-manwalak latan mas dyan. Ikam grasa ko naman ni Marlon Achuela nagalgalis ni Alexia Maburang amin tayo nga pinarswaget adaan ti panubok ti panagbiag. God is good aglalo no adda ti pamati tayo ti Dios. Tirigat na sender dapat hanyo unay kanayunen ti agkanaig baka ket di mabignat kanukwa. Baka iso ti epekto ta operasyon mo sender agpaimbag ka nga nalaing pagsaritaan nyo nga nalaing kadeta lakay mo. God bless. Elek ko keng kakasi. Ni Edgy Ian, ipapadas mo ken kasin yung baka isunat agas mo. Apo? Baka mo no, agtubog no sa bali. Aya. Sender, baka sa bali kat agtubog no ko dahil Imelda Mendoza, atap mo lang deta sender saan mo siguro. Siguro na trauma siguro deta aarmam kinilakay mo. Kasi idi time nga dandani ka matay, idi time nga madi ka makaanges, idi na sakbay ka na tarit ospital, isot ka na igmo. Di ba? Siguro na trauma kinilakay mo. Baka ti pa nagkunana, baka ti pagarup na isot rason no ape nga di ka makaanges din. Isot rason no ape nga dandani ka natay. Ni taray dakat ospital. Siguro no sa bali, baka agsubliti aarmam. Iso nga, itry mo man pelat sa bali. Sa mundo inutin ng isublikin lakay mo. Na siguro na trauma lang nga talaga. Deta kukwam kinilakay mo. Ta isot nagistayan nga panakatay mo. Hindi madama. Kung napay ni Louis Buen, no tengat baga na nga agkalab baka adamot kalkalapin na nga sa bali nga tilapyan. Adan to pa nakauman nila kay mo apay din to lumakayen kung ni Kasin Arnel ni Kasin Sesa basta antibiotic nga napipigsa nga agas makapaawan arem utog ko na ni Ate Helen Lubendino sender hindi ka nag-iisa
adu dita ti kaskeng kangem adu ti paraan nga maaramid mo tapno maparagsak mo nila kay mo uri awan panakpak. Sender mabalin mo met nga isubo ay saan amin nga kagud saan amin kagudwa lang ke petpetammet te kagudwa na dati kukwa na ke jelang sobra na ti kasano nga rod no kasi petpetan na awam mo tulos na batin ay atid dugay maya atid dugay kasi ka Jack anyak nung kwa no petpetagat awanin di jela murdong di ulo at makita mon ma'am numis buwak karot kit kasta ni ni kasi ko kat awanin Kuna na pa ay Jay lang sobra ta imam ati isubum nilpatam latan sa jay itlog na isubum pa ay tapnom na daras tapnom maparagsak mo or gumatang ka ti petroleum jelly ikam jay mabagbagim ken jay bagi na mo tapno saan nga nasakit nga sumrek tapno maparagsak mo nila kay mo tapno saan nga agbabae ket timet aramidem tapno saan unay nga obvious nga sintirem ket kunam ne lakay umay kaman ket mailiwag ta baka ket agsapol kam ti sabali kunam tapos isagana mon ano kasano nga maparagsak mo adu nga paraan ti pinangparagsak kinalakay mo sender ken samahan ti kararag ta sabi ko maket saan nga mailawlawan nilakay mo ken nagsublin to met lang ti arem mo. Thank you so much Ate Helen Lubendino. Ni kasi Louie Ben ay baglakit din ta naagapan ni Camille tikas ta kuna na naala ti agas tata kanayon nakpe ag surrender si Kulding no kayda kami sig na naturid dito Louie siguro sa agbibuya ni Camille. Sterling Nabal una na agsipot-sipot kalatan sender ket no agbabae nila kay mo pagbigya mo anya nga rod dimot maitidin ti ragsak na importante good health ka awan sakit mon by amon jay utog mon make yourself busy na lang. Kung namit ni Louie pa, baka maasyan lang karon lakay mo ken ka. Marcelina Tabian, ore siyak manipod ti ado ti operasyon kon, na awan ti sex kon, ken lakay kon, awan riknak ti sexen kabsat kon na. O kitam sender, hindi ka nag-iisa. Kaya, bye-bye ulatan. Kung nabi ni Sterling na bal, ag vitamins ka kano, dati ada ginseng na, baka umepekto ken ka. Kaya, Alex Ravina mangan ka ti Korean bag pampautog ko na di ka pala umay dito yung di ka pala umay dito ito yung tagalat abal-abal di ka Korean bag pala di ba di pala abal-abal latan makapaaram na dyan kitain nyo di duwangakin ng kuy di biyernes aging gat Domingo trabi nariknak di dyan. Ay hamo ni kasin sa Aurel agkakatay ka nag-leken. Alright mga kasin, thank you so much. Kadikiti nang tagtibalaka, thank you ko kada kay amin nga nakipagdanggay. Ken especially kini sender nga nangiburay ti pakasalitaan ti parikot na iti biag. Ala sender kaste ko na hindi ka nag-iisa ado ti kaskeng ka nga awananen iti arem ang ti problema nila kay mo. Baka rason tot pagbalinin nga rason. Rason tot agbalin nga rason tapno no agsapol iti sa bali. Alakit ta. Pagsaritaan nyo nga nasayaat. Ken aging nga awang pamanagnig mo sa among panunutin nga at dadag sa raramiden na.
Ken gusto ti kunada adu digiti paraan wagas nga maparagsak mo ti asawam saan lang nga babaen iti sex. Okay? Ala, mamatinak deta basta napigsat ti dosage na nga antibiotic maawanan ti utog kasi. Ni Mitakashi Kichika di ka nag-iisa sender. Siya 14 years nga awan kanyak ti kastan ingana di na operanak. Ayan. Kasin Hele Lobendino, mangan ka ti kilawin nga kalding, baka or fish, kaadwem ti sibuyas ken sili, kitaem makapamintalo ka pa, aglalo no rumabaw ka, siya kayak pa, mamintalo. O nana. O, di kita na, pagtitipunim amin nga balaka den sender, i-apply mo amin di kita. No madilat ta nga talaga, aya po. Diti maudi nga resorten, ipapadasbot sa bali, baka, baka na trauma lang ken lakay mo deta. Okay mga kasin, ginto no bigat, agkikita tayo tumanen, same time, same place. Ngayon sa balin tumanen na problema, tiin tayo mangyagan nga may ibasa, may drama, kanin tayo to balakadan. Kaya, kaya agyaman akmet, kanigiti sponsors mi nga kanayon nga mangbibiyag ti programa mi, kanigiti studio mi, digiti star senders, digiti sponsors mi ti kang kanta, digiti mangmangted ti regalo, blessing ken na anyaman nga tulong kada kami. Thank you very much and we love you all. Kanigiti nagagaget nga agi-share. Kanigiti live streaming mi. Thank you. Gapo kada kayo ado kanayon ti viewers. Thank you kanigiti mangmangted ti balaka digiti comment. Kastameten amin kay nga buibuya. Makipagragragsak, makipagkatawa, makipagsangangit, kada kami. Thank you very much. Pumakada karon din mga kasin siyak ni kasin yung ayong goodbye ken good night kadagiti maturugen. Thank you so much Mami Edith Sablay. Good night Mami. See you again tomorrow. Ni Alexia Maburang agyaman kami kasin ti panang liwliwam kada kami nga viewers. Thank you met kasin ti panagbuyayo. Pagragsakak launay nga adda maliliwa na tao ga po kanya. Kasi nabayagin kasi kanayon na tanga siya ti mangliliwat bagbagikon. Talaga nakasanayak ti mangliliwa mang parparagsak ti sa bali nga tao. Kas di rabi adaman yung pinagsak ko nga tao di rabi siyempre awamet gundaway na ngamin ije bagyo. Hindi makasampit kami abo ay ginundawayan mi. Thank you pa kini Kalya Lily ni Kasin Louis Buen, amin kayo Ate Helen. Ni Marilyn Macho Matayak Elek Kasin, ay saan na Kasin na mas paytiag biyag.